jegeglo ngai beli starter jatuh hati lo mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati di subane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan yang tresna sing hitungan apa-apa kadirasa dakin gigi merasa coklat sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang mecah plaga di pengkolan ilo nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel uku dan cenik ngai ilo lala jani tegut ilo pasti ilo ngap naik ilo besu perlu sangkol ilo ajak unik pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegadok jas ton cenik kal adokkan nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel buku dan cenik-ceniknya ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap naik ilo besu perlu sangkol ilo ajak bulik pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegandok dias ton cenik kal adokkan
Banten otonan tiang dadi buka kekene. Apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene. Sebilang ngelah tunangan state megatin tresne abulan 2 bulan lantas pekat di jalan. Yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen nedadi kerana ngae unduke buka kene. Apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersebocor goban tiang ngai nak lo sing juari. Sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen nedadi kerana ngae unduke buka kene. Dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersebocor goban tiang ngai nak lo sing juari. Metunangan aja dewe
seselan, apelakar keseselang. Ento tua mula perjalanan hidup, karma iraga aneh pidan, jadi marah kerasa yang tetap jalanin ngali jatah ben manis. Yang nepuk timpal usaha, lebihan sekalian iraga. Ada pesan to sangat iriana, kamu main ngaba orta, nyambatang aneh boya-boya. Apang mengejar anaknya percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa. Jani ngelah mani telah tetap bersyukur. Ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo, ngulah ang isen basah dirasa mengasakan angin nawang buat ngidan, karmane nyansan ngalungan. Itu beli sanggot ngai nang ilo makanya sabilang wai. Timpal usaha, lebihan sekalian iraga. Ada pesan to sangat iriana, kamu main ngaba orta, nyambatang aneh boya-boya. Apang mengejar anaknya percaya megai ngalih pengubah jiwa. Jani ngelah mani telah tetap bersyukur. Ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo, ngulah ang isen basah kadirasa mengasakan angin nawang buat ngidan, karmane nyansan ngalungan. Itu beli sanggup ngai nang ilo makanya ampurayang lo ondan nyidang maya sen ilo, mulah ang isen basah dirasa nungan sehat angin nawang buwen pidan, karmane nyansan ngalungan. Ketut beli sanggup ngai nang ilo makanya sabilang wai.
sang kabar beli sayang, beli di JIB, beli ngudang IB, adi sing kabar. Bara bangun beli kepupungan, sagetang aisu behilang, beli jumah ibi, sorry adi, beli sing mangkabar. Firasat yang berapi-api, curiga terkendali, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di haten beli. Salah paham, tuh karena beli sing mekabar. maafkan beli adi sayang, Ben mani dah sampai terulang. Firasat yang berapi-api, curiga terkendali, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di hati. Firasat yang berapi-api, curiga terkendali, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di hati. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di haten beli. Kebus-kebusan lahar gunung agunge, nu kebusan kena beli. Rikala dising disisin beli, ulian peleh beli padidi. Dasiran angin di bator kinta mani, ngingatan kena raga nadi. Mejani subeng halahin dawa balik, milih nak muani medasi. Dan mula saja beli campahkan adi, sing bisa beli ngaji yang kresna. Mejani marah bali merasa kehilangan, diolah sadi mewali. Kaljumunin bali, yang nadinya mewali mai. Kal sayangan, kal tresnain bali, sing kanti adi menyakit hati.
temani ingatan kenaragan nadi jani subengal hendawa bali bilih nak muani medasi dan mulai saja bali campahkan adi sing bisa beli ngaji yang tresna mejani mara beli merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati. Jalan ke pelaminan Kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati. Singkan tiadi menyakit hati Nejani adenan su bergantung diri. Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk tepukin tiang blingaja adi mekuranan bepasti taen meuyutan cara meong ngajak cicing jani memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepetang ngai iraga memanas kemasin raga mepalasan pele bese dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang digobak nganahan sing jema kejang lo anak muani belan dini ditu memitra he orang ilo tu sing jema kejang lo anak muani bengkong lemane mekuli padane melali anggon ngilang anginmu hati
ada ngomongan yen ada ngirian debah sangat sepedang nyai ragama manas emasin ragama palasan pele besik dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sengen namakan lemah pedang igoban ngenehan tu sing jema kejang lo anak emani belan dini ditu memitra ne ora angin lo tu sing jema kejang lo anak emani bengkong lemane makuli pedang ne melali anggon hilang anginmu hati sing jema kejang lo anak emani bela dini ditu memitra ne ora angin lo tu sing jema kejang lo anak emani bengko lemane mekuli pedang ne melali anggon ngilang anginmu kegianyar dangsat bali singgah di bitra tiang nongos ditu yang bali adat ketemu kalan tiang apa sekan bali tresna pelalian kalaja ilo melali uliku tenekel seminya tresnan ilo kegisi beli yening mula saja ilo enya nganginang kebedulu kan tindak ke di Bukit Jati balik ke tiang ngunggu munyin beli ni manis kati langsing kamalu ke bitra kau gae nang beli kopi sing cara ni malu demen
jani ilo sing salah pilih. Semut api gejalaku mulai takut mani takut buin salah pilih. Semut api gejalaku mulai dalam takut ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih. Soal cinta jag cara divonis hukuman mati. Yen sing ditembak sina digantung sepanan nembak. Sebab pasti plai bang ludong. Oh, yeah yeah, plai bang ludong. Sepanan nembak jak plai bang ludung. Bicara mabuk cinta jak cara minum arah api. Yen sing pungkat sineliu munyi yen tonen bakat. Angon tunangan siap pangibane. Oh, yeah yeah, siap pangibane. Yen tonen bakat siap pangibane. Bicara soal wanita zaman jani delebihan munyi. Yang super cinta jak langsung tembak daripada cinta bertepuk sebelah tangan. Urusan cinta mula harus diperjuangkan. Sing mungkin ada anak elo bakat tangon tunangan. Yen sewai geginane nganggurin loh kuat. Yen saja cinta bukti yang suat monto menghayal. Menghayal ngalah tunangan nanging sewai geginane ngijangin de arah. Buleleng si detapa ayu oleng sing ada apa. Karang asam nongan jenenge masem sing ngelah tunangan. Bicara soal wanita zaman jani delebihan munyi. Yang super cinta jak langsung tembak daripada cinta
bertepuk sebelah tangan. Urusan cinta mula harus diperjuangkan. Sing mungkin ada anak elo bakat tangon tunangan yen sewai geginane nganggurin lo tua. Yen saja cinta bukti yang suut monto menghayal ngalah tunangan nanging sewai geginane ngijangin de arah buleleng si detapa payu oleng sing ada apa karang asam nongan jenenge masem sing ngelah tunangan. Buleleng si detapa payu oleng sing ada apa karang asem batu bulan jenenge masem sing ngelah gegelan. Bibe beli lumpuh tak beli kesemutan sing ngidang memunyi sing lemah sing peteng ilmu yak beli ngemel-mel kata nyelekang beli naik selesai beli mula daki dadi anak wani ilom rasa jijik ngajak beli alian beli di sisi wana ket awai kejokan pes ngajak lo melali doang gonan lasan padang lo magadi ilo cara gang singe melingser maguyang melisa dinada pisaga lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih tu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi.
ni anak mani Iloh merasa jijik ngajak beli Alian beli di sisi Wana ket awai kejokan pis ngajak lo melali Doa ngon alasan pedang lo magadi Ilo cara gang singe melingsa Maguyang melisa Dinada pisageng Lo mepayas dan itu sing buat beli Lo mepupur putih itu sing buat beli Ilo jegek dan itu sing gelap beli Bumi seksi ada nganci yang di sisi lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli seksi ada nganci yang di sisi Yen satwa yang unduk kepi dan kelawan jani Ngudes rasa hidupe mebalik kuri Pidan tiang pulas di baline metikah pelase Yen ongkap ilihin ban koran jaga sube kanggo sahestate mengipingan dong dedari Ane jani kasure spring bed kamar measih kan pileku bikul kal ngintip sing juari nanging udah kewah pula sesebilang wai saling kekal ngidang tiang ipiang dedari pragat satu mengipi ubar memedi yen ipi dan kena gerang kena pindang nasine jan gelekang di ageting 6 bulan martiang nawang rasan beceleng galungan nanging nejani abe kambing abe guling ada meuyak-uyakan ngemas
rasane uyang-uyangan. Bidan mula kewah kal ngalih ajeng-ajengan. Bidan berat hidup pengalih-alih-alihan. Aneh jani mabading liu pipese ada di subane pipese ada. Malah tiang tu sing dadi ngajeng apa. Ane jani kasure spring bed kamar maasih kanthi lagu bikul kal ngintip sing juari. Nanging muda kewah pula sesebilang wahi. Saling kekal ngidang tiang ipiang dedari. Pragat satu mengipi ubar memedi. Yen ipi dan kena gerang kena pindang nasine jan gelekan di ageting 6 bulan. Martiang nawang rasan beceleng galungan. Nanging nejani abe kambing abe guling ada meuyak-uyakan. Ngemasin tensi tiangnya ngemenek-menek kang rasane uyang-uyangan. Bidan mula kewah kal ngalih ajeng-ajengan. Bidan berat hidup pengalih-alih-alihan. Aneh jani mabading liu pipese ada di subane pipese ada. Malah tiang tu sing dadi ngajeng apa.